kidogo boss. Cikoretwo cirithi kwa ithatu cia guoya na wagagu matura-ini ma Lamu Yek na Kapedo thutha wa ekinaĩ gũtharĩkĩra aikari na gũtiga andũ 5 makuĩte. Kũrerĩkana andũ acio 3 mararorete itũra rĩa Marigat rĩrĩa ekinaĩ acio maramatharĩkĩire na kũragwo ũmwe wao hau na acio angĩ erĩ marahota gwĩthara. Kwa pikipiki tu anapita kwa pikipiki anampiga risasi. Juzi kwa kijana yenu ametoka hapa, ametembea all the way mpaka Laikipia. Akaenda akaua mama mzee wa miaka 96. Na kuchukua ng'ombe 2 kutembea nayo, kuja tunapata kijana wa miaka 15. Tukapata bunduki mwenyewe apatikani. Na mimi nasikia walikuwa wanang'ang'ania hii kazi kidogo ya kujenga daraja pale chini. Kwa hivyo wale wafanya makosa lazima watafutwe mpaka wapatikane na hao machiefs watusaidie. Kwa sababu hao pia wanajua. Mko na jukumu la kuhakikisha kwamba watu wetu wanakaa na maisha ambayo yanastahili. Mutongoria wa giteri wa gicigo kia Rift Valley George Natembea akoretwo matura macio agicamania na aikari niguo kuhoreria nditimurano iria ikoretwo ho gatagate ka ndũrĩrĩ ira ciikaraga kaunti cia Baringo na Turkana. Na nyinyi lazima mjiulize wale watu ambao wanajulikana sana kupiga watu marisasi na kuua watu. Angalia maisha yao yanakaa namna gani. Mniambia kwamba huyu mtu ako na bunduki 2, bunduki 3, amekuwa mwizi hatari na anakaa vizuri. Amesomesha watoto, hali yake afya ni mzuri, anakaa maisha ya starehe. Tuone kama huyo mtu yuko. Kama chief hapa anaishi katika location yako ama sub location, afadhali arudishe ground ya serikali aende afanye biashara nyingine. Kwa sababu hiyo ndio chanzo ya shida hii yote tunapata katika eneo hili ya Silale na Koret. Kiambĩrĩria gĩa kiumia gĩkĩ andũ 3 nĩ moragirwo nĩ ekinaĩ kũrĩa ũmwe wao arĩ abithaa wa borithi na maratiga andũ angĩ 15 na nguraro kũrĩa mararigitwo thibitarĩ itiganĩte cia Baringo na Naikuru. Yule mtu ambaye ametumwa sehemu kutoka mbali kuja kuleta mambo kuangalia usalama wa Kenya, kulinda mali yenu na kulinda maisha yenu. Mtu anakuja anapiga risasi, askari anaescort wananchi tu, anapiga risasi, watu wanakufa. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere tharĩkĩra kumĩra thĩinĩ wa itũra rĩa Kapedo mwaka-inĩ wa kaunti ya Baringo na Turkana mweri mũhĩtũku. Kamwana ka mĩaka 12 nĩ koragirwo na mahiũ makĩria ya 50 makĩiywo. Muangalie mambo ya boundary. For me kama kiongozi, mimi sijali kwamba laini ya fulani iko hapa ama laini pande hii hapana. Tunataka watu waishi kwa amani. Tunataka Wapokot na Waturkana waweze kuishi kwa amani katika kijiji cha Kapedo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũitĩrĩri wa Wangari.